Usin rang tip bakat no ka kentai ka bun kam haying. Balai ka ying ka lingkrung lingkrang habaka kemi ka don haying. Kale ayu ka ne ka long kemi haying. Kam pej iki kam ying kam sem. Tongin nya pej ka ne ka story hadu bakut. Kenang bantip kale ayu ka ne ka long kemi haying baro sisngi. Kadoli bat urinat kide shilok, bat kiladon arangot kikun. Urinat utray office, bat kadoli ka syong haying. Kapet ka jungo yaki kaming kamsem, kalaj buskol yaki kun namar kidangret. Haga way kasngi, enda urinat ulawan na office, ulap baka ying ka klem kang, kitiar gitar baro kila sapriang, klem don balum balang. Urinat ulaong, balay ka ying kalingkrang kat ne, yo ala JAA ya kadoli ne. Urinat ukhat ya kalok bat ulaong. Doli, sa epidon, ulet artat sa ying sadja. Urinat ulaong, balay kumni kitiar klem pat saj, kaja kajenta klem pat set. Balay, jia ayu tip ya kadoli. Urinat ulet rung sa kamratia, ukendet haba uyoi baka lok jong u kale style bat kadang tak lipstick. Kasngap earphone, kamyo sngaw ya kajing perta ulok. Urinat ulaong, doli, balay na dumene nga khot ya pi klem yo sngaw set. Pilak mit nang kala make up. Kadoli kalau je earphone na skor bat kalaong. Are pilak dawan se. Urinat ulaong. Balai piklam lum ke ying kasem. Kitiar lekai jung ki khun kila sapriang baro si ying. Ki jang kinep klem khiliap. Kitiar ruk pimpat kling. Kaja ka jenta pimpat shet. Pilak style ban nyala jong. Balai doli. Pilak bietnya kumno. Kadoli kalaong. Day mapihi uba ong yang nga bangam jutra AA. Urinat ulaong, nga ong mga sa iya piwat jutrekam, ngan sawan trehi mga endang lawan na office na kumno. Kadoli kalaong, te piong ya nga bangam jutrekam ying, nga syutya syusyong haying baro sisngi. Te menta ngam tre AA, nga light por, takadaw nga le style no kenteng-teng na maraman kasngi ngam juyo por ban le style. Kamansim jong urinat kladung nga kaba kadoli kapan kenmau ya urinat ba uong ya ka bakam jutrekam ying. Urinat ukan mau hakipor beladap. Haga way kasngi, shwa ba urinat unlay sa office. Ulaong ya kalok. Doli, wanra iki janjong nga ngalit tray no. Na maraman la kasngi nga poy slam sa jing tray. Kalok jong u kapantek da kasyaya u. Kalit ay ba undi bat kalaong. Up 10 minit kan wanra iki janjong pi. Urinat usim ya kasya. Udi bat ulaong. Kikun kitali school siya. Kadoli kalaong, naduk prabajiang ngelawan bu skul yaki. Menta kasngi kila mi Islam haying na marangam la kitia syu mga. Banga ya rap lem ya ka project jong ukun. Kadoli kala keli ya urinat bat kalaong. Menemen miet pilawan Islam, pibam jane em. Urinat ulaong, hoot nga 1 miet, bat nga klem bam jasyu, nga tia la katia jen iet na mar bang latat palat. Urinat ulaong ya kalok. Pet siya doli, kat nu nga bun kam. Tang banyak keren bat kikun ngam julap. Dangawan mga haying kikun kilat tia. Namar ngawan mit palat. Men step ro kat banda ki mga na jing tia. Kikun kilat school. Kadoli kalaong. Hoot ngayo i tang ba enle kumno. Kadoli kalaong. Dang di siya mapi ngan wan ra ikijan. Kadoli kalit sa kamera banet shim ikijan jang urinat ba unpong letre no. Kat ba urinat udang di siya. Lawan ga phone call jang ubos bat ulaong. Wan kloy ha office na mardon kam kerki. Urinat ulaong. Dosar absan minit ngalawan. Urinat ulet simhino ikijan. Henry ulap bakadoli kadang penyat istri ikijan jong u. Urinat ulatim yakadoli bat ulaong. Balay na do menemen miet pila ayu pidanyat istri mentai ikijan jong nga. Pila tip yang nga manla kasngi. Bangatang suki na jing tia ngalalet sa office. Kadoli kalaong. Balay benda dom yang nga hadu kata. Menemen miet ngayarap banlek projek yu ukun. Takadaw ngam yu por menin menpenyat istri ki janjong pi. Saka weru ngatrekam haying ngalaklet. Urinat ulaong. Balay pisu ay daw yang nga manlakas ngi. Pimyo ise yang nga. Ngalet office manlakas ngi. Tang ba ngam ju ay daw. Ngam ju taj. Ngapendep ya kakam lajong. Henry pipat pisyong tang haying. Pim ju dep kam. Kataru tang ki kam ying. Urinat ulaong. Lada pimla banyak istri ki janjong nga, toong ngan lehi. Urinat ulaong biang ya kadoli da kajingdom. Kataru pitray tangki kaming bat pet kun. Pitray tangki kam basuk sudah. Tang ba om judap kam, ngamti pile ayu baro sisngi. Kadoli kalaong, rinat, sinu piperkat. Urinat ukendet na jingken mau hakipor beladap. Kadoli kasat di usnyu, kaong day urinat. Day mapi ba ong yang nga brabor bangam jutray kam. Mentaga sngi ngam tre na mar bangatat.
Piru rinat lada pisngeu tat chimno da kashuti. Om kum mangi ki kentai. Om judon shuti hap trebet man la kasngi ya ki kam ying. Kadoli kalau ong biang. Kataru pikenya nga banga syong haying ngam jutra AA. Tang ba pimtip baka kamso kaletre office banya katre kam ying. Namar hap tre na dong syadong. Urinat upan ma bekadoli. Ba ulakum ong ikalok baka leksu ka syong haying kasyutia. Urinat ulas ngeu tu baki kentai ki bun kam haying. Ki hap tray na dong syadong. Hadu ka pen krakot ki khun. Kasat ka klieng. Kasyat ka tiu. Kasat ying sat sem. Nalor kata ka hap let siu let tada hayaw. Nadu kata ka singi. Urinat uwan kloy na jing tray. Bat uyarap kam ya ka lok haying. Urinat umju ong syu ya ka lok baka sok ban syong haying. Ulas ngeu tu baka kam bun kam haying ban ha office. Lada episode nat, sing like, share, but subscribe channel, but share comment.